ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Daga jingtha jong Department of School Education and Literacy ka Ministry of Education jong Sarkar India komshibenta ka jing rakhe ya ka jing dap hanyo pusan snem ka jing yo lai loy kari India ka chiliang right SSA Upper Primary School Joai kala pensdang ya ka jing kilan met ya ki khna school komshibenta ka jing ya shimbenta ha ka Fit India School Week. Kani ka Fit India School Week kabala ailat ya ki school ban penlong ya kani ka program kabala sedang nado ka khat sautri ko bunai naiwing arajar arpuway ya kabaan sepun kot pat hado ka khat artri ko bunai no pra arajar arpuway kum ka jing pen sedang ya kani ka jing hikai kilan met la penya ya ka jing elang da ka head teacher jong ka school ka kong handa ka ru ya kai harengkat ka jing sakhilang jong ki khot ka school managing committee. I promise myself that I will devote time for physical activity and sports every day. And I will encourage my family members and neighbors to be physically fit and make India Mana cek ke yung gesem cek ke cenong ke tau dek ne te yo yo I ya ke ye keri yang I go cek go kia go lek ni guan ke jot kiwa kat ni gis ngimtip de bi ku cek guru no do gani ke benta yang ke Fit India movement do ko wa em kam hai tip wa I kam gi kena skor yi em kam ule kena wo yang mani kita ki kena skor gi wa cek nang wa kate ke jing chet yong pi wa wan ra ko ye ko chnong ga thau kam jo le ya ke ri yong man go bo chet ye ke jing ka ye pi ha jing to bagi ko kisla artli kisnem ke dalai kepada pon se do e yu punan school nong ke jing do e yong lewo ke jing do e u wan school ta man go ke jing do ja chibon na do kinong hikai do gi uji cham pi le do gi uji cham pra kena skor pinong wa ke India da celebrate ko ya kenya thousand snem ke jing lai loi te haperdi gini gisni gitiau nagi por jo bon ki program gi bejo pendek di school ide de bila ada bon ki wadau wan chaprang la dang bon